Thank you muno na guthi na mbere na kwirorera Inoro TV. Nitwarikia kumura magatheti tuona Njoroge wa Githĩnji ta uria mandikitwo ni aria maciandikaga gikandi na ciuri. Gatheti ya Nation na gatheti ya The Standard. Reke tugire ndereti-ini turore uhoro wa ukuria wa matura maitu na ndenda tuguthuke nginya county itagwo Trans Nzoia. Ugithie county yo ni gukora andu ingi maragia ruthiomi ruru mekuo. Aruti wira mekio muno marimaga muno methukumagira magiginyanaga muno na muturire ota kuria kungi. Thini wa thirikari ya county ya Trans Nzoia iria tongoregio ni Governor George Natembeya ni kuri waziri ogwitwo Patrick Gachero uria ukoragwo arugamiririe horo wigie iganda na wonjoria. Tuna kithini wa studio nigetha twaranirie mere matatu makonie mwena ucio wa Trans Nzoia ona makonie bururi witu wa Kenya. Ungekorwo na kiuria kana maoni ni cioke na baito ya SMS ni 22488 wa Kang'ethe ahunguraga bururi wothe wa Kenya. Waziri Gachero, good morning. Good morning to you. Kwega muno. Ndi mwega muno. Karibu sana Inoro TV. Asante sana. We mwega. Ndi mwega muno. Nyajia nawe. Ndi mwega muno. Trans Nzoia kohana atia. Rĩrĩa gũtirĩ na ũru ndoniaga hindi mbura na mareharia horo wa kũhanda neguo ni kuraura muno kwĩna mbura tha icio and hindi andũ mareharia maũndũ ma kũrĩma ndũkĩambe ũkĩmageithia reke ndĩmageithie ngeithia andũ aitũ a Trans Nzoia matũũra-inĩ maitũ mothe mũndũ-inĩ kuma Nyakinyua Mũhũti wa Mũini Mũcarage Kapsara Makutano na matũũra-inĩ ma Tiwani na Bidii na kuria jumeta kuda gutagwo Twiga na Njoro nego thank you muno amageithike muno ni andu aitu niki mekaga by the way andu aitu kuri aria maruta muno horo wa wonjoria department ine yakwa ona ndigwiciria gavana kijagura gutuika ati waziri wa trade it was by design tondu muno ni ahuria biashara muno na kuri marimaga kuri ne professionals mawira-ini makwandikwo no muno ni ahuria biashara na horo wa kurima muno niki kirimagwo Trans Nzoia is a fruit ni bread basket ya fruit muno andu marimaga bebe virtually everybody gutiri mucio ngithio ukore wage bebe ndiwiciria nyina gukorwo mundu makehia bebe mundu akenderio Trans Nzoia uga kwa mundu agikwenderia bebe ni akuhe bebe akuni akuhe bebe tondu andu ingi ni arimia bebe akuria aigia arimia dairy farming wa ng'ombe they do very well na maundu makahua kahonika wega avocado virtually everything does well in Trans Nzoia ni bururi murathime neguo atareke ngorie bona Gachero waziri na ndirori kiuria gikite na urude na wendo mwingi muno muri agikuyu aria me Trans Nzoia ni mwigwa mwiganire ati kuiganira isi ikundi ku mucie gwitu tutie kundu kugitui na tuiganire we able to interact very well ndarakwira atiriri ungithie cukuru muthiri gwori ukora mundu tawo Kimani etagwo Kim Heki Mutai Mukarijini etagwo Kim Heki Mungui Mubaruya etagwo Kim tuna Kim cigana ithatu Mukarijini tacokera Kim Kimani alafu Hekim Kimtai ni Mukarijini Heki Mungui Kimungui nemo Baruya ado ni mari interactive ga muno guo isi in our daily activities tuiganira ga muno guo we don't even think at tukodo koge ukutoro ko ni kumushie gwitu tari ugithie thirikari na ya George Natembeya guo ri he waziri Mũgĩkũyũ neni he chief officer etagwo Mwangi public works. In fact last week gavana ya constitute board yake ya kwandika mawira he mũndũ etagwo Mũturi ya yaingĩria hau guo and we have several people CEO wa Mai Transwasco that's water sewerage ni Mũgĩkũyũ so we fit very well kuduku kuni kumushi gwitu tiye kuduku ngi na tutisha utari gujira atinege maku gathina ku ndore kogetiga ku kuni kutuganira muno guo in our daily interactions and daily activities we are comfortable that's our home. Good, thank you bona Gachero. Mwathiri ari ku agikumathiri ari Trans Nzoia nejigwa kuria ku Trans Nzoia ngaigwa kuria agikoyo Uasin Gishu ngaigwa kuria agikoyo meneo ya Western kuria ona agikuhiramu
no tareke twaje na Trans Nzoia na mieneo ya Western agikono tondu ina tumatuko tuingi kungira ta hekarugano ika history ugo koria Mugikuyu athire na kou akiuma Kiambu, Nyeri, Murang'a, Kirinyaga, Nyandarua kuria tuona Agikuyu maringi the pre-independence we have utanoka in the 30s ya muthungu 30s the makar red bila kiugo na thungu niguo mathina kuugo kuruta wira ile adia maruta na reri na mathire kurima migunda-ini ya thungu forest hindi kwa watu ikuri kiria shamba system mugathia forest mukahanda miti mukirimaga na ndu tunemendete kurima na meke ya kurima niguo mathire that's pre-independence niguo mathire kuugo magiset na kuugo athungu nimoka kuya andu awira magitwana kuri uguo makandika andu mawira uguo niguo andu magithina magiciarana ugithi ni ukora marito mangire ukora ritwa ni na kuugo but is corrupted my father utakurugita Kimothoni dafuatirira ri it's a corruption of a Kalenjin word Kimoson kundu kwa gema kino cyo Moson na Kalenjin na ruko ni mathira kuno tomatiga pronounce Kimothoni maikate Kimothoni it's in the records ubu niko ni miaka ya ugu ko forest ya 1940 osi na record ina the name is corrupted ku adumshi maina miaka mingi toka independence we are wanekana aduna mathi land buying companies aduna mathi kwa miguda aduna mathi na business especially transport business aditume transport business ikurutaira wa matatu na kina garisho meku ugu na kwandikwa mawira so we have pre-independence na independence and but still settlement is continuous no ya na bino muthi when wa gushera mundu wanyu nwana kundu kuni kwega kwa gora wa settle kuugo wata usettle no kwaja ka business ka on a hooking business kana mundu yaraji na hooking business ni yakinde that netherema na ya haki kuugo so settlement is continuous but it has been there since pre-independence the independence land buying companies sharing kuo andu magura miguda ugithi miguda migi dagweta ogwari wa muini litwara ya kuyu musharaga ni litwara ya kuyu muhuti ni litwara ya kuyu munyaka ni litwara ya kuyu adora miguda maguri hidi na those ida settlement na land buying companies turi amwe ta Kenya no andu mena nyumba yao mitugo yao unduire wao muhotagate muri Agikuyu kuingirana nacio mena kou na lugha ni tofauti unduire ni tofauti mwiciriria hi na mwikiro wa maundu ni tofauti muhotagate guikarani na thayo tuire tiriri turere tu hamwe twakora hamwe kuo ati difference yone na kiugo ya urarwa maundu uguo kana maundu maku ureka no you see my immediate neighbor ni Muturukana my immediate neighbor ni Mubaruya my immediate neighbor ni Mugithi well you see urafishara isi atiriri if you go to kundu kwa unago Kiambu uguo ndigisha ikigima kia Agikuyu atheri kwa tugo kuhana my immediate neighbor ni Mubaruya ogire ni Muturukana ogire ni Mugithi every day ndaibragiti ni akwa muda ndashima nake guguo ni mundu wa ruri tukagire jambu ki tugathi uguo of course kwimiguda ona miguda ina ikuguo ni ukora gatakati he mundu endire muda wake akendia ki Mubaruya kana akendia Mugithi but able to fit that clear distinct atiki ya maundu mekira maundu gudiri kuguo we interact very well in terms of business na we hiyo ogithire kuguo no igwe difference ki itor mundu ni uri araria tari githwari na tukamya kwa githwari cina hitu guo tukirira ri ile cicukuru guo ri tiri mundu araria ona ikuyu kuguo githwari ni githwari kiria iriri siasa wakinya ndia siasa ona ndia siasa muticokanagira mukoga nyumba hitu kogo tire atiriri gacero okay weka oguo na ndigwera kwaria ha ogu muno guo heka mutugo nyu mwinako na mukorwa nako hindi ciothe hindi ya siasa kuma central mwenda gututua colony muka hindi cio niguo kuna andu kuma central moka na kuria gutura twike atia turumire njira eno
twahura kurari niguo ukura twamatuoka tumana uku central uguo ukajia ukaigura kaofici na guku uguo ukakorwo na chairman na secretary niguo gakwa na ki but in the real sense of the word twahura kura uguo ri mugacoka na kuria kwanyu twiki twariganira shindu ithu niguo turakuraga tugia tiri tuga tawe na ithu tutikwira gwika atia gwatanire o no ningi tondu ugithie kuria turahura kura andura mararuga matingi itu tari ugithie jewo kuri tu kuri elected MC etagwo Mwangi James Mwangi ABD BD ugithie BD iria agikwa ingi ukira ndore ici ngiguo kuko muri twagiruga manya wika atia ni guthiguo no ni guthie ward ingi kana constituency ingi itaina ndo itoingi kuko na muri twagiruga manya wika atia kuko the trick is tukaintana na aria twaikarathi takagwe ikisi ya Cherangani. I come from Cherangani. The area member of parliament etagwo Simiu Patrick Simiu CDF chairman wa Keri ni Muikulu gitu how did twashauri Simiu ata tutaikaria nake tukimwatiri tutina kula ngirisha katia cia kushaura muri itu tuhe twagushagura ari nikio ugutwikira ni ngumikira no when we take yata toibone kuko that distinct ate amaragushya na kuna itora gushya na diriko tone jone mukiarangagia na mucamanagio mugacira ri of course doge kiaga mundu mwiranaga we mwega hi ne ndomereri iriko mwenayo kuri atongoria ya boiga moimaga na guku gikoyo-ine magoka na kou kumurehera ndeto cioteti kana ungenda mukorwo na thiriti hana atia ndugu hana atia ya atongoria aria moimaga gikoyo-ine magoka kuri agikuyu aria mataikaraga gikoyo-ine kumarehera ndeto cioteti maybe jabe ushokiriza nini we have a clear cut leadership ya Gikuyu na kuria uguo clear cut we have a patron na Gikuyu Council of Elders na kiugo aria when it comes uhoro watati na kini mbota ko manage uguo jira tureciria na jira jaga uguo ri Trans Nzoia ti Central Province Eldoret ti Central Province itumita diaspora na dia tugane ku atiriri we are a minority na kuria uguo you are a majority ugithie kuruta kia bure gavana Muikuyu senator ni Muikuyu atongoria othe ni Gikuyu ugina kuria uguo ri ona kwena mundu ucio ucaguritwo na Muikuyu ni hinya muno so we need affirmative action niguo inywe hindia mwahe maro 10 ma kwandika arimu ri mutiraturana na kuria uguo no ni mukatwike atia tumuteithie urataiga atiri we as a community ya mwena uri uguo nituke hamwe in a structure ma tugia atiriri muka tuintani atia na wago tukurumira jira nyuguo ri niki tukuheo ithwe our votes count about more than 300,000 diaspora na kuri uguo or even more kure hito ciothe uguo ri ni ata iratwikira itu na kuri uguo hindo murashaguro CS ntura CS ida muraheyo PS ntura PS inyo motionaga nigo tigatiri uyu kontu kuintana nyugu na thina biro na kuinteract na kamundu mamwe uguo ri itaruri uguo ri dikuya tukuintana nyugu tukuintana ndo na kuri uguo agoni western make negotiate indo cia uguo ri ida tu negotiate na makoro matuigiria thirito-ini yao kana ago tukuintana nyugu ri tukara atiriri twahura kuro uguo ri niki mugatu heithwe haya good watwira atiriri ni gatharu tuke wira-ini waku acori wa uhoro wa iganda na wonjoria watwira mwe minority ni muherithagio ni gukora mwe minority timu ni mutitwo ni muhetwo mawira ni mukuitwo no rito ria wagiriire ndakwira atiriri DCC wa trade thirikari ni yoguo kuna chief officer ndakwira ona county public service board twina mundu itu na kuria andu mandikitwo mawira ndakwira CEO wa Trans Nzoia Water Sewerage Services that's a very big position ina Muikulu achine ndo amene wago thirikari itaita Muikulu neka mwegitio ni thirikari inatembea maybe how better uguneji kana hidio kiria uhoro wa devolution ya jidi uguo ri there was that feeling that mututirahe mawira make makuigana
ona kurutwa yari gigotini, but now as we stand I think we adequately. Okay. Haya. Wira woku wa iganda na wonjoria ri. Ni atia na atia? Ni wake niki? Bwana Gacheru. Generally ni uhoro wa wonjoria. Okay. County ni. Utheremu wa kajira muno the ideal policies ya wonjoria na kiugo na kurora masirahi ma andu ara maruta. Okay. Haya, riu ri tondu guku kwanyu ni gwa kurima ri. Trans Nzoia County ni kuo rimi na muno ni mbembe ni watwira ri. Pathe gutikire ni kuri magongano? Onagano ni magongano. Onagano ni mago not muno. Thirikari ya county mureka ati ya kunyitirira murimi. Tariu tuha uguo ri. Ona he program irathia eto maliza njaa mashinani. Ni program imwe ya governor. Tuha uguo ona gucia airfield. Ndamya irarai na ituno muthe ndamya airfield tone uya kwa ya mbegu. O muthenya turaga ya mbegu packets between 15,000 to 20,000. Cia bebe. Between 15,000 to 20,000 cia bebe. Or ward to have about 25 wards. So by the time turn now what is you worry to get almost 500,000 packets cia mbegu. Why bagiti no worry? We ko ndwari na mbia cia kugura mbegu ndu na mbegu mbegu ndungiria tondu ni treated kuguo twakuhe mbegu twamia icio guo ri no kuhanda naguo kana ni kwendio kana ni kiuguo no twamia kahando no kuhanda na tutine mara twandikite tondu kwathi kwandika mara tuguo ri ni process nene uka raini ino bagiti ya mbegu ona muka na family yaku yothe o mundu ni akona bagiti yake ugihanda 2 kilograms ya mbegu ri ikuruta ngoni 5 nginya ngoni 3 wina ngaragu ugihota ugihanda ikemwe ya mbegu ri ikemwe ya mbembe ri ikwe ngoni 30 ngina ngoni 30 ukuria ngoni 10 wadie ngoni ki 20 ito ni ngaragu fertilizer ni subsidies ni thirikari thirikari ifadhila ni subsidies ni thirikari kuguo ri wako nitwa kuhembe kuna fatendo wikatia ni kura gwe thirikari. Okay. Bebe ni mukagurira bebe ri sirio buni guraga bebe ni gutora bebe sirio igwa sirio buni because sirio buni ikate ni kura gwa bebe of course kuri arimi no ni dwa tori sirio buni ragura uguo ri ikamoderate prices yake cia bebe na ni mutu no nginya uri o Kenya mutu no nginya kogo nyumu andu mena mbeca muno Trans Nzoia akinywe bururi akinywe he bururi uyu irio tutina ngaragu tutina no age mbeca no nduhutite no age mbeca muko no age kindu no dari na kindu ndo urathi kura mutu akabagarari iguthia gwakwa ikumbi tembebe ciakwa tware hara githindi tikiatia aya mwana wa iganda hi ni mutaithietie na tuganda no ko ni tuganda tutu ni tunini twakwa de value indo iria murimi uyu araruta gwake mugunda tondu kwanyu ni gwa kurima atiri undu ngikuo ni cikwa okataktari industries na kiuguo na tunadiri na horo wa dairy at the moment uguo ri county ni raka what we call county aggregation and industrial park KIPS ishira ku furoni wothe in fact na gito it about maybe 50 to 60% complete na bushia wikinya mwisho wa muri wa taratu ni uko kirikite that's going to tethiriya muno he ndu oiga iria tataria makiria ndinanyita uhoro wa maziwa dairy dairy farming kiria ya dairy processing kwi igada cia dairy processing tuna Cherangani dairies na KCC ina kadakia kuguo ona Brookside na kadakia kuguo all these dairy companies shina igada he mufango ndirero haha ni mwiroreri mufango wa governor George Natembeya mufango wetagwo Nawiri na wake ucio ni kuga ati Nawiri reke ngwire tondu department ni yakwa Nawiri ri ni mufango wa guteithia wa ku empower andu aria arimi ahuria biashara uria gavana ekire ri tene ni mahagwo runi make default muno imwe wahyo runi ukakuriha gavana ayuka na very special program tugakuhe wira
twashoka twakwetenda twashoka twakuhe mbeca cia kuruta tenda ĩno tugakuriha tugatinia mbia citu. It's designed such that don't get a default. All all beneficiaries ana wiri uguo ri mena account Equity Bank and ko bia ciana iriciri kuko izo ni to process all departments yagiro ni if 30% ya tenda mawira macio ma department yo makarete groups to have individuals to have groups self help groups chishe yago wakatoka kwa wira wa kuruta ago ni supply kido kane ni wakakiu kane wanago ni kiragira uraka kana kiugo waruta irocio uguo ri twakuriha uka process documents ya twakuriha twakuriha ri tugatini automatically when it hits the bank tugatini bia citu we faida wakati gwa nayo na gucia thikiria ni marathikiria hega group ya imwana cimita andu hetagwo kirita ni mugunda wa Gikuyu drama hira we drama hira department wira wa kakioro handu hetagwo makutano gwe no mugunda wa Gikuyu wathi 1 million ndamra yatirire to ndamra ira muronia bia cigana and they told me monde 600,000 maruta irocio matumire ngiri magana mana na wira na million imwe so they had been left na magethondeka ka faida kawa mundu ucio kwa hari ndweka apart from faida no guo ni amenya kuruta ira na thirikari horo atenda andu baigwa atenda mageciria ni kindu kitu muno guo na ruku waruta ira uguo ri kuma huo no ameatirire ino ni process ya wikati ya ku apply tender even without going through na wiri uguo ri ni ku apply we iki uguo ni kugo design ya na wiri uguo imaudu meri uguo one ni ku empower andu na undu wa keri ni kumahotia maruta ira ki mamenya kuria wira uruta ni thirikari it's a very very popular program itithikia andu aingi muno ikundi nyingi muno tutiga individuals ni self ereto na wiri aya good dero gogeithie ni mundu etagwo Nesmas hari Trans Nzoia geithia waziri Gachero muno ni wega muno waziri ni uracokia ciuria wega ona history ya Trans Nzoia ni uramemenya ni turaguthikiriria turi team ya Gema Trans Nzoia uyu etagwo Elisha Mwangi Kegera Karani Elisha Mwangi Kegera Karani good morning mundu gwitwa Mam Dickson Kitale Kibomet arauga metaboine na ni aratuona waziri Gachero thoko ci moko-ini makwa anga hena gathina tatwire uhoro wa thoko nekenyiri uhoro wa thoko cia Trans Nzoia niguda kwa uhoro wa thoko na kaida karaihu guo ogithi Trans Nzoia guo ri ahuria biashara ingi guo ri ukumakora farada-ini na pavement-ini makiruta iroguo niko marenderia ni farafara-ini uguo Trans Nzoia ihurite uguo andu marenderia farada-ini tondu thoko ria ciari ho ni iria hindi ya colony ya municipality na kuguo gathoko katai ku andu makiria magana meri 2018 county ya wakatho business center itago Kitale business center ya iro ni oya miaka 3 sija kuya miaka 3 hindi rarika 6 years yari ya milioni magana manana ma 880 million no na thoko na hada kuya miaka 3 ri ya miaka 3 tondu contract ni ikaririe governor oya thirikari uguo ri tugitindika contractor track ni hard contract tura ni aregucia tura terminate contract yake in the next 1 month ikore irikite ikwe ahuria biashara ngirithatu andu ngirithatu atuga thoko yo iha Kitale town Kitale business center tukite census ya andu aya marahura biashara ku pavement-ini na farafara-ini uguo othe twina data cia uguo and in the next 2 weeks tuko twika balloting mundu wothe wi farafara no ginya one space ki kuria thiini ballot ni akora na when you see kind of process uguo ni akona nakaguya ka muthemba ithire tukuheo no mundu wothe wi farafara-ini uguo na twandikite maitwa ma uguo ri tariu ni jiku athike ni majikia ni jiku ya ahuria biashara andu etagwo BP etagwo Soko Mujinga kundi andu ito makroma maruta iro uguo Chanuka all those groups tuna data yao what we are simply doing ni mahaweka balloting ni kuatiriri wagoda we number the spaces cia thoko na stalls weka balloting atiriri waya namba ikomire utamya uthi stall namba ki ikomi namba ikomi the fear is atiriri twata weka atia
koguo thoko ri ati the fear is mohota kwa ganda fathi. That's the fear. Magacia tiri kwenda makumena kuria joguo. Mareho. Kuria gavana ni appointed committee ya andu 12. Chair and county secretary, I'm the secretary to that committee. Na tukegiria public participation ya wekatia yoria tukugaya thoko eno guo. Andu matigo ni metigire na ekejiria andu itu eka mutu andu tumakota nako gakuhenagio. Eke ni andu angi hebe twikete tukwendirie stall key. Wakora mundu aruta nginya ngiri na rimwe kana ngiri mwana meri enderio stall ambaye dionekana urima ya ni kwa ina biashara andu maguraga stall hindio ekiri atia hindio agire andu tumatika guthie kuruta besha ni makoheo stalls neguo hari thoko ingi bado turahingura handu tagwo Kachibora thoko tukuigura mweri uyu handu tagwo Kapkoi tukuigura thoko mweri uyu handu tagwo Tulwet na thoko no ikuigura mweri all of them are complete icio ni cia macamba-inĩ no haha ici cia Kitale Business Center na thoko no itagwo Ken High Railway kwina ikwenda ahujia biashara 500 so those two icio tukwalo neguo thengio tukwamba guikeria ona twacokereria tuguthi na mbere na ndereti mwiroreri kiuria na maoni ni ndirachona kwa wingi muno na thengio Turanzoia ni kwirorera Inoro TV kwa wingi twina waziri wanyu wa iganda na wonjoria Patrick Gacheru Shulia na maoni roka kwetukira 22488 anoti hau ona twacokere ntukori horo wa riri wando ya ndona maretwo Gema Turanzoia nigwenda kumamenya makiria no utongoria ucio kugete mwinaguo mwiroreri ndwathi haraihu amutita guko kumaguo muthuko wa mwisho waigongona kuma hau turute giathi Sonam wenda ni acha Prasad na ihenya ni wiguite undu wothe mweru wa haki ndautigira Ngai ai susu igaterua nginyitwa hihinyo nginyari uhoro wa ma Marubani wametambua skills za shabiki, wana fly to the highest multipliers wakidondoka na big wins. Kwa majina naitwa Abel Kiprotich Mayo, natoka Trans Nzoia County. Nilipanda ndege na shilingi 100 hadi nikatoa shilingi 1300. Hii pesa napanga kukamilisha karo yangu ya shule. Nina ndugu yangu mdogo na dada yangu mdogo ambaye nafaa kualipia pia fee na pia kuanzisha mradi ambaye itanisaidia kupata pesa zingine. Iveta Cristiano ni turatia thiku 40 cia winyerekia na njira ya kuhoya kwiima kurekanira na guthagumia kiugo gia Kristo na nikio tabarire ya rurumuka ni turi kurehagira thinjiri Ngai magatuthathaurira maingi megie winyerekia. ene wega ne twacokereria nigetha turekererie ndereti ino twina urucini rwega twina waziri Patrick Gacheru arugamiririre iganda na wonjoria thini wa county ya Trans Nzoia na andu a Trans Nzoia good morning gethekai muno ni ndirona message cianyu ni ciukite wega muno kionereria ki ati Inoro TV ne onagwo kwa wingi mwena ucio gacokia ngatho waziri tereke tucoke haha thoko balloting koguo gwahatukaga hakerwo haria ni ha Kamau hau ni ha Gacheru hau ni ha Mwangi hau ni ha Kinuthia hau ni ha Makoha hau ni ha Simiu hau ni ha Kiplangat hau ni ha Kiprono tigwa guthiaga you have very firm instructions from the governor na ndakwenda ungumania ni ati hindo thoko yanjire gwakwo gu hari andu mathire igoti-ini kuga ni marutwo hagugu mari andu 167
igoti rikiuga andu acio thoko yekiga mambe acio tukanje nao horo igoti maritwa mao magitwara igoti-ini magithina marito igoti-ini okay ati hanyo turarutagira business na ni twarutwo haha uguo kugo thoko ene yakwa tweka atia tugacokio ho igoti rikiana wathania atiriri thoko ikarika ameke atia macoke uguo no na ori tondu thoko ene twoka thoko uguo na stalls ukumahe atia ni meke balloting atiriri stall na bemweri yo itugo hau bado hau thoko yake tuguo hari group tana ona athami acio matiathire igoti-ini no maruta wira hau hakuhi koguo to stall zitu heo namba 1 2 3 4 uguo ginya ngiri ithatu turatathi twandikwo udipu hau uguo uikie guoko umana karatathi na mbere ya woya au niho uthio mirore ti ati njuke kama gwe hatu utugutwara hau uguo kiugo ni kurehe ngucanio uguo niguo tutarenda turenda virtually everybody participate in a ballot na twine inde kwa twikita census wago kuri adame akadoga tago soko mujingo uguo ri ni mari leadership yao na tuna chama ni toka verify maritwa mayaki kana maritwa mani ige our officers technical officers makodo ground uguo wago ni hadu hetago soko moko adoga soko moko uguo ri ni mari leadership wago ni BP kana kamukujiri hari andu hari leadership yao na tuna maritwa maki madwa ciothe okay haya hau ni hega thengio ngikoguo niguo mureka yo ni democracy ndero ngwire atiriri ngwire thengio ni Lawrence Boshe ambia minister upande wa mbegu wameweza niko Trans Nzoia Makoi farm Makoi ndio Makoi ni wa Gikuyu okay mwatwarire bebe marauga mesa mbegu ni turari how not exactly mugoda wa Makoi no ni bahuda tuka tutia miguda uguo tugira tugetha handu haria center uguo haria maguka utwirire atiriri waziri Gacero kuria ni tukuhuna ndai kindu no muko ni ukwaga ni ndenda kumenya muri ta thirikari ri mutireciria riu horo wa iganda tu maundu we tugwituma mundu we kirebeca muhuko ahote guthomithi mwana ahote ukiriha thibitari riria ndwari yagiuka ahote ukigura kanyamu kange atari nako itondu maundu mothe tonda diniga ati urimi tureka no wada wiki ugu ona farming ni business ona farming tureka no business ngombe ndathi no noki ni business fakari ndari no business empowerment no direka na video ona noki no business dokora turaga ya ugu yeso business ado marekatia marekera I think just because I narrowed down it kuatiriri ati ni kuninda turani na ngara ujanda no nige moduma ona ori no business okay but they farming is a business in itself neguo kurema ni biashara kama uliza title deed za Nyakenyua hii mambo imefika wapi niko manyakiu rekaje I'm also involved okay udawanya Kenyua ri andu anya Kenyua mahiro mura ni Kenyatta ni maidagira Kenyatta ndirikane atumia mainagira Kenyatta makio mugudo anya Kenyua ni kumona ni ndiari kuo na kaida ndimonaga kaida ka kothe uguo ri mudo ndu waheo title ni gucinio nyingi na mashira maingi andu magathi igoti ni gucinio cia kiki ni ndu wotongoria hidio gavana ari commissioner Rift Valley commissioner uguo ri agithi Nyakenyua muda munene ni muda munene akimera kumo muthi uguo ri ni gutuka chairman akina tukurufu tu leadership akwa kumo muthi hapo chairman uguo tutawikatia kuona title deed na hidio the former president the retired president ndaruteta watho andu meketa mayo title but by the time I mirari andu matieto title kuroka uria mwa wakiri mwa uria washira uguo ari na thira mari na thira waka wa 37 million cia mashira mayo kusia mashira mayo uguo agigotini ni akwenda kwendia mugunda acre 70 erihe governor akira thirikari atongoria thirikari mutuka kwamba kureka mugunda wendi nyambe twiki atia areta wakiri ndari otumake discuss makiaria wakiri agitikira ucoka thinya milioni 18 governor kwa ni nguruta 10 na nywe ndwa anya Kenyua ri murute milioni cigana inyanya turathie kuo
turamahe kinya pay bill to tukibata kuthina gavana tukamatagia ura guthina na mbere ndaruta milioni 10 na nyo muruta ki milioni 8 turamatira pay bill marute every family is raising 5,000 shillings makinya milioni 8 na gishagara shikwa milioni 18 tuo tunagera wakiri maheo taito ciao okay ndaru mugura ndukwendi tumanda kuri 70 acres merehe ndokodio ko ure goma atiriri matiga maundu maingi gushire yari hoke kiugo this time because the governor is involved and ena fata muno arike wira wa kwa please take mari no githano marigano ni bira naruta na ciana rio ni andu aingi this time because the governor watogete maundu yo guo taito ndikuma okay no taito ciumaga national government ciumaga county cikuma national government but because is the one ni arite na wakini atikirite na ariwo ngiri 10 milioni 18 governor yaruta milioni 10 na maruta milioni 8 turike maundu mureki horo ucio good Kamau uria waziri Gachero Moi's Bridge etaragwo iku na tugaga twekitare nenie mashira wa kirathe de Moi's Bridge was ndigishu ura the transfer ndacha ndi dokana ndi shera actually Moi's Bridge ne teneta go Hoi's Bridge gishaje gito Moi's Bridge but Moi's Bridge is a center itago Moi's Bridge was ndigishu okurigarwe ndugo oke transfer no ne thiete Eldoret Eldoret ne thiete kuma Eldoret ndugo oke gitari ugwari nyukwera Moi's Bridge ni ka center ke mwaka ine wa transfer na uwazi nigishu but kuria ikume haria kwa igi muno no tumbataraga me uwazi nigishu matire transfer kana kuria me transfer maikaraga magathi kuruta business ki kana riri ni uwazi nigishu makiheo utungata no magikia kura ni aturanzoia ona maikia kura ciao wagoro ikara transfer hinoko waire kura ya transfer ukahauria kura transfer no business wagoruta uwazi nigishu Moi's Bridge ugwari uri igoti okay aya ni mundu retwo ni turamuthikiriria twe mwena wa T1 Estate na ni turakena thengi muno we T1 Estate reka tukehare kiuria ngukurete wandike Gema Turanzoia Gema ni athuri aya akiria ni jugire ni Elisha muthuri tawe Elisha Mwangi Kigera ndi muyi ni murata wakwa muno guo ndikwera kwa horo wa Turanzoia waritwa Gema uguo because the leadership we have it's called Gikuyu Transoya the Gikuyu Transoya Executive Council niyo tutumagira patron ni muthuri ta wodura and then we have Omuguda take it every sub county ugwari Omuguda haku 37 Omuguda we leadership yaguo ni chairman wa Muguda na executive yake tuka sub the same tuka matuka sub county ugwari magashaura chairman yao tariji Cherengani hemo na kitago Njoroge na leadership yake ni wa chairman wa Cherengani sub county wathi mwena wa Kimini sub county ugwari hemu tawo Kafuya ni wa chairman wa mwena ucio na leadership yako tuka mashokania county ngima ambao itogete ni patron Dura so every county factually this is a very organized leadership. In fact, the Kikuyus are the most organized community in Trans-Nzoia in terms of leadership. One word within the phone call ugwari ni gumenya horo ureka muguda wa Musharage. With the phone call gumenya kureka Nyakinywa. With the phone call to kumenya kureka Kapsara. Udwa Gemari, this is a small circle. Yari carry of akuma idea kwari Gemo. It's not as strong as the taru kile chairman wa Gemari, he's a treasurer wa Kikuyu Council of Elders. Chairman wao. Okay. Mundu rajokeria gatho akajira Kamau asante kwa kuleta mgeni wa leo. Nashukuru. Ajira ni wagakuririkanaga aria me diaspora. Unanyuto kamurehaga. Narajira I owe him much. No murethe tondu wa guthomithi mwana wakwa Keep KK Boys mwaka wa 2016. I was struggling to pay school fees, lakini akanikubalia mtoto asome tupe mdogo mdogo mpaka akamaliza. My son passed very well, went to university, and now he has a good job. Thank you, sir, for giving my son a chance to get education. God bless you. Thank you. Dari mwalimu wa secondary.
nithomithitie cukuru nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ na ndarĩ principal cukuru ta Bwana Ndondori, ndarĩ principal mwena wa Nandi, ndarĩ kuma cukuru ta KK study as a chief principal. He mwana warekereria thome na nĩ akinyire university mũciari anjĩra ngũre. Thank you. The joy of being a teacher. Naguo ciũria igĩrĩ guo tũrĩkie. Mũndũ ngenda gũka kũigithia Trans Nzoia, mũndũ na rĩciria rĩa wonjoria, ũngĩmũtara atĩa? Okay. We have made things very easy. Na ndio matikaga gutiga na ndio a diaspora. Ndio andũ aitũ akuma itherero. One gutiri horo wa discrimination. Mundu akajia ka business gake. Juice ndirari na shira office yako. Mundu arore rwitwa aroka arajia duka ya wholesale ya kwendia nguo. Aramita Shimfunja Bay. Andũ ndona marũrũmbũka ũguo. Nome indo aredi raithi. Iwa ni maja kuga hiki ndamorire atiri these free ni free market. Ndari mundu atunya. Ndathie kuria gavana andũ ya kijira atiri nurako who is the complainant. Ni mundu wa kawaida kana ni competency. Ni competency akija if mundu akaenda complain is enjoying it. Kugo ushinya ukanaje business yake na nyiti uguo ri. We welcome them, make the wagoni horo license na kiuo. We don't discriminate. Aya, asante. Thoko aganira rehe thina iko shida ya soko sababu nimeambiwa kuna mtu alipeangwa hizo stalls pale the CBD main market by former governor. Sasa itakuaje? Nikulikia turarikia. Reke juge atiri. Iko shida ya soko hapa, Atiri thirikari wengi yari governor atanoka. Makiumari ni agaire thoko. Ndungira ya thoko itari ndiku. It was about 60% complete. Governor Okari akenarify all those allocations. Itondugira ando magaga hindo eguthara. Governor tuga yo timitu ni duta ira toya. Inya irika wega. Tondu koni yari kite iko ni 2022 koni yari kite ituga magya kikite. Uko mati maiga tondu yari kari. Ikiwaga yaga. Thank you bona Gacero second 10 ugohoro na wacoka Trans Nzoia magaithia muno na ni twakena ni tondu wa kugutucerera. Ni ngatho muno kamwe gutwita gukuguo. Akura ati indo tutawo kuguo ri. Tugatuika strategy tugatuika pattern pasari ya rurire niguo tukata ku identify na rurire rungi akengeithia andu a Trans Nzoia aratakwa Njoroge wa DP ni murata waku na andu a Muhuti na andu a Mainane haria nyimite na andu a Twiga kuria nyimite na Trans Nzoia in general ni ngatho muno. Asante thengi muno na no twakigeithio ni mundu gwitwa Samuel Chege wa Kenothia arajira wari mwalimu wake Shiragani High School. Congratulations. Asante sana Waziri Patrick Gacero uri rugamirire iganda na wonjoria county ya Trans Nzoia. Twauma Trans Nzoia emwe kwa emwe Eldoret totikurugama na Ikuru totikurugama reke tuke turugame Kiambu twarie cia ugima wa mwiri na waziri wa ugima wa mwiri thini wa county ya Kiambu Dagitari Elias Maina meukoro na Njoroge wa Githĩnji wacoka Trans Nzoia mere tita guku kumagwo. Asante sana. Thank you.